نداء الإسلام خير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kahormatan pa mga katawtay manghuran amuyin si musugpat haparkala na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hauno na kamo binaybayan na kabutang na salam doa kanyo katantan. Damikian da isab inyari maalop kako hawak to ini yari ha Al-Hijrah Station. Damikian da isab mga silayan si musugpat kato taniyo ha Facebook, ha YouTube. Iban deng ha mga kaywanan wasila supaya sadjalong ta maka tukbal kita sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap katawtay manghuran ha agama Islam hauno na binaybayan sila nakabutang. Manjari ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tumagna kita niyo pangadjian bago amin ngayanan sing kami dain ha mga jumatu ha adlaw kahinapusan. Doon ha maudo ini insyaallah inut-inutun na to pangadjian sarta urulun inbiyayta daing ha Quran mahamulya iban sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala jumatu ha adlaw kahinapusan. Dain ha mga kiatukbal kato tanyo sin mga ulama nakauna rin kato tanyo nakahati sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ta nilaroon hayan bisara sarta kiyawa da isab da nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin daak niya pamuhon nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagtawakon nila kaisa niya lang ta asyratus sa'ah amo na in alamat sin adlaw kiyamat aun doon haon lang ta amin pagtawakon nila sugra iban kubra atin niya amuin sibi-sibi iban sin amuin dakula. Damikyan dunhan mabisara in pagyanon al-ba'thu wal-hashr. Amuin pagbuhi magbalik sarta amuin pagtipon na manusia. Damikyan masabot dunhan in paslul qada. Amuin maabot na in paghukom sin manusia katan hawak tuyan. Damikyan da isab in pagbista sin tiap-tiap amal sin tisulakan si manusia iban sin pagtimbang sin amal nila. Damikyan mabisara ray sabdunhan in tungod papagsapa at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban dunhan mabisara in tungod pa amin pagyanon al-hawd o sirat amuy in laung ta lumpangan
tiyataga marunhan ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam painumun simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan daysab sin amuin taytayan untasan sing katantan harap madtupa hauno na sila amuin patunguron sin Allah subhanahu wa ta'ala pakanya damikyan masabot dunhan in sipat sin sulga damikyan in sipat sin narka. Naman jari tagnaan na to daing haamuin pag iyanon adlaw kahinapusan al-yawmul akhirah. Impag iyanon lang niya al-yawmul akhirah huwa yawmul qiyamah alladhi yab'athu Allahu fihi al-khalaiq aw yub'athu fihi al-khalaiq lil hisabi wal jaza. Siya na lang niya in adlaw kiyamat. Tiyawag pag adlaw kiyamat sabab sin doon hayan ingkatan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala timindog na daing halom sin pakuburan nila sarta mapun na hambuk lokal. Doon haon lang niya ngiyanan ini in pag-iyanon lang niya yaum al-akhirah hangkan siya tiyag pasal doonhan lang ta amo naning kahinapusan adlaw wayron na adlaw mapuasin adlaw yan mahitaed to. Sabab in pagyanon adlaw iban sindum di rahalaw man sindun niya ini. Dito adlaw akhirat wayron na dum iban adlaw. Sabab kakkal na intao sulga halom sulga. Kakkal na intao narka halom sin narka. Bukom biya sindiha dunya ini long ta. Nakakunahan tapain adlaw iban sindum. Biyay kato taniusin Tuhan na to Rabbul Alamin alam sin Quran Surah Yunus ayat 5 Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Biyay ta doon hay ni sintuhan na to Rabbul Alamin. Biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in sugah dimihil silak damikyan imbulan dimihil sahaya amin giya ganta sin Allah subhanahu wa ta'ala impagpinda-pinda sin bulan amin bukon siya tutog biya sin suga sabab inyaon hasupaya lang niya kaingatan niyo in taod sin patahunan iban hasupaya kamu makaingat magbista sin pakaradyaan niyo hakabuhi niyo. Na inyan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala way maksud do kaing buat malaingkan amuin kasabunalan dahil hatuhan Rabbul Alamin hasupaya inyan mapakay si manusia muna roon haamin kabuhi nila damikyan mabista roon haan in amal nila sabay maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan piya panjari manusia supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon han tumagna maitong ingkatan amal sing kita. Kaano kita nakabatok patuhan Rabbul Alamin. Inyan katantan nakalulukis sa kitab sin tiap-tiap hamuk manusia. Iban lang ta ingkatan sing kakahinang ta. Uno ta nagpahil-pahil kita sin hinang ta. Atawa tutog kita roon haamuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan katan kaya susulat. Inti but mo, inliso mo yan kaya susulat yan katantan.
wayroon yan malawa. Asabab yan subay, hadya kita magtibot, bang kita mabaya sin karidaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab doon ha amin yan, mahinang parsababan, madawhat na tuin, kasi iban lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin matan kasi lasa mga bariman na adlaw kana. Demikian beta sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Isra. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat hang putag 2. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala pia panjari sin Tuhan na to Rabbul Alamin indum. Iwan sin adlaw, hambuk yan dahing ha mga kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, katanda-tandaan, sin kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya mahinang pamintangan sin manusia, amuin subay sadya siya, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna way makakaos himinang sindum iban adlaw Allah subhanahu wa ta'ala ra. In adlaw hinang sintuhan Rabbul Alamin nikmat dirihilan niya manusia di hababaw sing gumi ini hasupaya inyaon katantan amuin kakitaan si manusia katarangan niya ing kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan hasupaya kawatukan nila ing kalabiyahan dirihilan sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Bukon sa jaharihan, hasupaya lang niya makaingat sila sin taod sin patahunan nila. Atawa itungan sin patahunan nila, ibang bistahan sin uno-uno pakaradyaan amuyin yaon isusulat kanila sin mga malaikat tiap-tiap adlaw iban sindum. Na inyan katantan deng ha mga ayat dukaing biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang indum iban sin adlaw papagsubli-sublihun hasupaya imano siya doon hayan amo hindi mapinda ing kataw kasi nila hasupayri sila makapaylo in sila doon hayan hangkan di makahinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pasalansin in sila malamah haamoy in laong tapaglugto nila paglag kabuhianan hababaw sing gumini sabab hinang in adlaw paglawag sin rijiki iban pag hinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, indum yaon hinang hipaghali-hali. Nahasababin mga sila, amoy nakauna, nakaingat sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagga, in maksud sin Tuhan na to Rabbul Alamin, hangkan kita piyapan jaribat supaya makapagtag-ipon kaniya, damikyan biyabayta doon hayaon sindaak niya, in landok kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala duma mag-alok iban sin ipon niya banglaw niya natutug na manusia magbati siya umalup patuhan Rabbul Alamin mangayo sin uno-uno na pangangayoon niya amin hasupaya roon haon madawhat niya in rida sin Tuhan Rabbul Alamin amo na yung piyaghinang sin mga sila dahing ha ummat nakauna sampay pa ummat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababin mga kanabihan amoy in pilihan hatungod himihinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in susinguran singkatan ummat nila pakaniya labi-labi na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naroon na ini biitaan kita sing Quran mahamulya labay ring ha pangasubo kato tanyo hasupaya
maukab impanganal na to, sintungod pakaradyaan pagkamano siya, kerhil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kamaksuran bang unuin sabab hangkan kita piyapan jari sintuhan na to Rabbul Alamin, amo na ipagbayta ta, way maksud do kaing buat malaingkan, pag-ibadat, patuhan Rabbul Alamin, pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari, hamano siya iban jin buat malaingkan hasupaya sila makapagtag-ipon kako. Naman jari doon hay ni, biyayta damikyan sintuhan na to Rabbul Alamin, inpiagbiddaan si manusia, iban hambuk manusia. Amuin ti mayma simpartawakan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sinwala. Parman sintuhan na to Rabbul Alamin, Asuratul Sajdah, ayat ang putagwalo sampai pa ayat kauhaan, apaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Bukun kalaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaaunan simbar iman, iban kaaunan sim mga sila amuin pasik. Impagyanun pasik rini, amo na in sipat sim mga munafik. Amo na in nagpakikilawihan, kita kajakahan si manusia in sila makusog mag-ibadat. Sa sumakawa tiya tapok nila halawm sindaghal nila, in katitipuhan patuhan Rabbul Alamin. Sampay impangatod si manusia kanila, sila na in sarayaw-rayaw manusia. Iwan sa kusog-kusog mag-ibadat sa sumakawa, ingkatan sin amal nila puklas di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita sabab ingkatitipuhan yadto hambuk yadto rin ha mga ini maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sintuhan na to Rabbul Alamin, di magsibu imbar iman iban simpasik. Impasik amo na in laong ta nagpaparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, himihinang simpiang daakan, himihinang daysab simpiang langan. Ampay simpiang daakan kato, pahinangon kita simpiang daakan, patangkisun kita rin hapiang langan. Nabihang. Na in mga kafir, duka yung isab, in mga nagkufur, amoy in, doon hayan, himinang sila sin, piang langan, tinggalan nila isabin, piyang daakan. Amo yan, yung mga manusia, longta, magsusun sila haadlaw gana-gana. Amma alladhina amanu wa amilus salihat, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ang parang sintuhan na to Rabbul Alamin, yung mga sila nagparat saya, sarta nag-ammal salih, impagyanun amal sali, amunain amal wairun kuhila niya. Hati sin amal wairun kuhila niya, kimukog dan doon haamuin undang-undang sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kimukog dan doon hapamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaong sintuhan na to Rabbul Alamin, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. In parsukuan nila yan sulga, datunganan nila rito hadlaw gana-gana, amuin paghulaan nila, daing hapar sa babansin tungbas sin amal nila rin di hababaw sin gumiini. Wa ammal ladina fasaku, pama'wahumun nar. Ang paisa bintungod pa mga sila pasik, amuin, laungta, piangunahan si mga sila munafik, nabiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, indatunganan nila narka. Ubos doon halom sin narka, yan biyayta pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullama aradu ay yakhruju minha, u'idu fiha, wa qila lahum dhuqu adaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Imbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap laung niya mabaya sila gumawa deng halom sin narka,
aming kiabutangan nila yaon, sabab lumag sila dan bang biya dinin hikakamas nila maripataasan pa babaw bihar, makatangkis ding haamuin mulka siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin narka, laung niya uidu fiha, hibalik da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab aun doonhan nagtutunggo nagjajaga kanila mga malaikat, amuin magpupugpug kanila, magbibinasa kanila halom sin narka jahannam. Wa qila lahum duqu adaban nar, inari kanila sin mga malaikat yaon nanamani ulaw niya in siksa sing kayo yan alladhi kuntum bihi tukadzibun, amo na impiyang himuting niyo sin dito pa kamuhadun niya. Biya na sinari impagyanon manghimuting hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon sadya amin mga sila hikabtang sin limanit ay sin simud nila, amuin imian ha mga sila magpatumtum puting musayan, bang baitaan sin bihenin baita sin Allah ta'ala baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in aki nila nagbaita in alim kuan, hidoktor kuan, himaster kuan, sinyaon matarang in Quran mahamulya, biyaita dun haon. Amin bang nila, tumtumon in biyaita kanila yaon, kabaakan, lawakon nila halam sing Quran. Naroon hayaon, impang himuting nila yaon, kana naman nila rito haadlaw, gana-gana. Naamo yan mga palanggungan ha agama Islam, in mga pakaradyaan, jumatuh, bang maabot na in adlaw kahinapusan. Adlaw kahinapusan mayta, sabab ha adlaw yadto, way roon na adlaw isnin, way na adlaw salasa, way na adlaw albaa, way na adlaw hamis, way na adlaw jumaat, way na adlaw sabto, way na adlaw ahad. Way nakabaakan mo adlaw mag-itong. Bihan, ha adlaw yadto, sabab kakal na inta usulga halom sulga, way roon nakamatay nila. Kakal na inta unarka halom narka, way roon na doon hayan amuin lugal nila mig deng halom niya yan, salama-lama roon na sila halom sin narka jahannam. Nain mga inikatantan, biyayta kato tanyo sinin parkala jumatu ini landu mabugat, iwan pangsan in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala dunhan sambatan da sin mga sila, amuy in labi in pangingat nila rin kato sin pag-agama, sabab in sila nakasuok muna para Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan hula-hula sila nag-aaga di ban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nila sambil in pakaradyaan jimatu halawman sin pag pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasabab yadto himugot kanila in amuy in pamaugbog hasara sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Ngiyanan sin Quran mahamulya in adlaw pagyanon kahinapusan ini, mataod ngan ngiyan nila yaumul qiyamah, adlaw amuin timindog na manusia umalop pa Tuhan Rabbul Alamin. Yaumul ba'ath, amunain adlaw hawak to pagbuhi na si manusia katantan. Yaumul fasl, amuin doon haon adlaw laungta amuin uno na manusia pakanya bihan mabutas na ring ha ini sibo nila, amin buko ng kaakaran in kakahinang nila rin di halaw mansin, gumi ini. Yaumul khuruj, amo na lang ini adlaw pagguwa, hati niya pagguwa dahil halaw mansin pakuburan nila. Yaumuddin, adlaw sin agama, sabab ha adlaw yan, in tumarang doonhan, amo na yung biyayta kato tanyo, hangkan kita piyapan jari supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, batin niyang katahan pag-agama, insubay alupon na to di hadunya ini, makalabiring hakatan hinang, amuy in paunahon na to. Sabab,
in kita niyo buhiun sarta bistahon ingkatan amal ibadat na to. Doon hayan, yaumul khulud, adlaw amun kakkal na. In uno-uno nabutanganan si manusia, bang siya hasulga, dito siya hasulga, bang dito hanarka, dito ra siya hanarka, di na siya maka igdain doon. Yaumul hisab damikyan, pagbista sin amal, hawak to yan. Mataod pa rin ang mga kanganganan. Na ini, muna mo na rin hakatan, beta, ipahati kato taniyo, sin subay in makauna kato daing hakatan, di hababaw singgumi ini. Amunain, umurol sin katan, ipapahinang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon haon pangahakaran sing kita niyo katan. Bang uno yung baita sababin Allah Ta'ala, ingkatan sinibaita niya, matan, wayroon doonan, lupas, sin amal, apabila na to kahakaron. Sibu da matayma na to, iban di matayma, subay na to kahakaron. Iban subay na to hinangon pag ang gautaan, bang inyaon katan pangdaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunalon sing kita sabab inyan, pag ianon nila, amo na lang niya, al-imanu bil yaumil akhir. Pagparat saya sin adlaw, amoy in kahinapusan. In pagparat saya haadlaw kahinapusan, amo na in sa laggo-laggo pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna inyan di magbutas iban sin pag-iman, patuhan Rabbul Alamin. Mataod din halom sing Quran, biyata kato taniyo sin inyaon karwa nag-aagad-agad. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul talaq. Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Inyan katantan, panghimati, pagpatumtum kato taniw katan, pagpatumtum ha mga sila amin kaaunan nila nagpaparat saya pa Allah ta'ala, iban nagpaparat saya haadlaw kahinapusan. Demikian beta sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nisa. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la rayba fi. In Allah subhanahu wa ta'ala way mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan siya. Isa-isa niya tunggalon sing kita. Wayron manjari pagtag-ipunan. Sabab bang aun pini muruon. Labi-labi na bang musya piya pagsibo iban sintuhan Rabbul Alamin. Amo na sa laggo-laggo sirik. Patuhan Rabbul Alamin. Nabiyita sin Allah Ta'ala na punon da kamulong niya katan sintuhan Rabbul Alamin. Haadlaw kiamat. Wayroon lang niya pagkalu-kalu inyan katantan bunal. Nahasabab yan, suway na to halgaan, iwan laggoon, in adlaw susungon ini. Amon yan adlaw kahinapusan ini. Hati niya, laggoon siya karena pamaratsayhan na to. Mamaratsaya kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan mamaratsaya kita haamin adlaw kahinapusan. Sabab siya na in sa laggo-laggo lang ta, rukun, pag-iman, patuhan na to Rabbul Alamin. Amo na, in rukun iman unum. Doon hao na supaya masampur na nakatantag. Sabab mo na muna, in kita magparat saya pa, Allah subhanahu wa ta'ala, amin pagtuhanan sing kita. Damikyan magparat saya kita ha mga malaikat. In inikatahan pagtawakon lang niya ilmul ghaib. Wala tayo Allah ta'ala kita sa sumagawa na marat saya kita. Sa laggo-laggo ini amal. Amin wala mo kita hatat kala diaak kita. Papamarat saya hun nagparat saya kita. Damikyan ni malaikat way pa kita nakakikita. Ilmul ghaib. Na inyan katan nagparat saya kita kimahagad kita sinaw ni mga malaikat. Damikyan magparat saya kita sin in mga karasulan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala
Agparet siya kita sing kitab, pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakatan daak niya. Intaod sing kitab, biyeta sambil sin mga sila mananapsir, hanggatos iban upat kitab, intaod sin na panaog sin Allah ta'ala ring atas langit, pamanga sila karasulan, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to sin jaman nakauna panagnaan, sampay pakahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unim maksud hangkan ini kita subay mamarat saya. Sabab long niya amuinin tinduganan sin tiap-tiap manusia. Tinduganan hasupaya makadauhat kau sing kasanangan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kau makananam sing kakuyakan didto ha, da hindi naman hadunya sampai paadlaw akhirat. Madaratus istiqamatul insan wa palahuhu wa sa'adatuhu fid dunya wal akhirah. Amot ti maksud hangkan kita dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, but in kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, amuin karayawan sadyain madauhat sin ipon niya. Dahin kaniya hangkan inirihadun niya ini piararakag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan si manusia way pagbiddaan niya, Muslim man kafir, sibo in pagdasin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya kataan. Bukon sadya manusia, sampai pakataan pia panjarin niya tumbu-tumbuhan, yari timutubo ha gumi, iban sinya nakalaud-lauran nikmat, balkala-kalaan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia. Amin ini hadja, mapatut na kita subay magsukur pa Tuhan Rabbul Alamin. Amuin di tahi kasusakal na inyaon katantan magbatok nga hadya kita niyo. Piyag kasulayan si mga timpo na kaunayad to. Agad kulang pa yung kapanyapan amin long ta hipaglalag mo sin mga kabuhian na nini. Biya maluhay ka man yung kabuhian ng lawakon na timpo na kauna. Intao umapas bihan sin mga lugal-lugal matanam. Amin doon ha. Laong tabayng tungaan sin dagat iwan sin lupa. Mahita sila matanam habihan. Sabab bang maabot na inhunas, magtuy numaog deng habay, madto manakat sibu darumi ban adlaw, bang doom magilaw, bang adlaw ay madto na hadya mamanaw pa na kubihan. Maglibot-libot doon haamuin inihunasan niyaon, baka baak na sing kabuhianan sa roon doon, Masya Allah. Kita kamu yan, in nikmat. Manjari pagdag, madto magbing pabay niya, numaog na isab maripalupa, maun pahalaman, ang panamisod bihan simbatang panggi pagwa, pagkasin unod, sa magaman, sa magtugna, puas din doon haon yan, magtuy-tuy na makananam simparasahan sabab makakaon na marayaw. Inya to kaman, marayaw pa yung pagkaon nila to rin simbihaon wakto. Sabab inya to rin pagkalamuran si mga indigenous na ipanglalamod sim pagkaon yan. Amin ipag-aapas si mano siya, maglawag si malanab. Wala nila kaya na naman, yung kataan si malanab yaon katantan, lason bang makalukay halawon sintiyan. Lason sayan tuan, ini pagpala na biyan. Doon ha, ini kakaunyan katan. Sabab intiyan, biyayta si mga sila doktor, si mga Arab na kaunan to, ba't nakaunasan? In Arab nakaingat sin pag ini pangadji doktor. Laong niya, al-ma'datu baytudda. In babat laong niya, bahay singkatan sakit. Nahasabab yan subay inyan katantan, amuin ubos mo pasuro ning kakaon palaon sintian mo, hawak to yan, bang aon dapat subay rasya makakuha sa roon doon. Amin laong sim mga sila kadoktoran, in labi tuod marayaw makakuha siya mahapon may naat. Mahita, sabab bang mabalo sa laon sintian mo, doon hayan mahalo na, inhalo yad turmakan pakatan kapanyapan mo halom sinbaran mo yaon. Dumakan na pa jantong mo, dumakan na pa atay mo, dumakan na maun pa amuin asang mo,
dumakan na pakain-pakain, inyan katan mahinang yan sakit. Sabab, in kita misanin nyari hawa ini, bang in kakaon balos na, dakaw kumaon na. Sa mayta, yaon na in kakaw nagdarakan halaa, laom niya yaon katantan. Naamo yan. Yad to hambuk, yad to biya mga pagpatilag hadya kato tanyosin. Bunal bunta ang tuod suway na to itok balim pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing hawak to pawakto. Sabab ingkatan, hipahinang niya kato, hikarayaw kato tanyo katan. Naamo yan. Sarta damikyan dunhan, ayaw na to kalupahan in undang-undang sing kabuhi na to. Amo na in Quran mahamul liya iban sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bat in kabuhi sa rayaw-rayaw di hadunya. Amo na in kabuhi sin Muslim nag-aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab im mga sila yan halawm hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Im mga sila halawm hidayat di pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sadya siya in jumaga, dumaak pa siya magjaga kato taniyo, mga kataw tayo manghuran, haagama Islam. Inyan, amuin hadi pahadun niya, pabiddaon na sin Allah ta'ala, inipod niya, amuin makakilakan niya, kimikila simpyang daakan niya, kimikila simpyang lalangan niya, amuad to im mga manusia, daing ha mga piyag ini, walihan sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di hababaw sing gumiini. Amin di niya pasaran. Bihan yan. Naman jari doonhan, biyayta kato taniyo. Ha mga parkala, labi-labi na parkala, pag-aka, mayari piya tumtum kato taniyo. Siyabo tinadlaw akhirat. Sabab may tainggo sing katahan hinang mato, muy madto pa adlaw akhirat. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratun nisa, ayat kay mantag siyam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila aon pakaradyaan jumatu kanyo, pagbarsalahan nyo ri kamu mag-amo, hakabuhi niyo, karna dunhan nakalamo din parkala pag-agama, pag barsalahan nyo ri kamu mag-amo, pahambuk-pahambuk, inarisin Allah subhanahu wa ta'ala, balik kamu patuhan Rabbul Alamin. Hati niya, balik kamu pa undang-undang sara niya Quran. Balik kamu parasul niya, daak niya. Hati niya sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena in kasunnat-sunnatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in nagpasawa kato taniyo sin Quran mahamul liya, hasupaya maluhay nato siya batukun, iban maluhay nato siya hinangun, sabab piya tatarang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insarat niya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Banglang niya, in kaaunan niyo at nagpaparat saya kamu, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagpaparat saya kamu, paamuin sa lago-lago pag-iman, amuna in adlaw kahinapusan. Amo yan mga kataw-tay manghuran. Naman jari doon hay ni, tagdaan ta. Kitaon impakaradyaan, mabugat deng ha mabugat. Amo na lang niya impit na halawm sin pakuburan. Amo na inindeng ha mga jumato, haadlaw kahinapusan. Di pahadun niya, ipananam na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga sila. Amoy inlaw ta, pangilahan sin miya makadasara sin Allah ta'ala iban sin, way. Inihambuk pamintangan sin kita buhi, labi-labi na tuod, haamuin kiyaway ta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, labay ring ha, kalam sin Tuhan Rabbul Alamin, piyatarang niya kato. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat,
daingkan Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani fa'aq'adahu fayaqulani lah ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu unzur ila maq'adik minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Hadis biita sin Anas ibn Malik, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inipon lang niya apabila hikapasud na siya madto palawm sin liyang niya at iniya napasud na siya palawm sin liyang niya, doon haon sarta tabunan na siya. Pag-ubos buwas sin pagtabon niya on, na naikod na ingkatan himatod ka niya ring ha mga aso kampung niya, kabakay-bakayan niya, damit ka ni mga alta niya wala da, miyakad ka niya palawm kubul, yadto rakatan minui. Doon haon lang niya sa hingga, amura kuman karunguan niya ingkula sa sin tikang sim mga sila naghatod ka niya pakubul. Doon haon dumatong na lang niya indua malaikat limingkod doon ha ini dapit niya pao ang panamaghimumungan kaniya inagi ma kunta taqulu fi hadar rajul uno lang nin hikabis saramuha amin usog Muhammadin sallallahu alaihi wasallam i Muhammad salawat iban salam sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya inagi sintao halawm sing kubulyaon usog na kababae na ka asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh inagi niya mahangpas da kuman impamisarahan niya inagi niya magnahik saksi ako bunalto din siya yan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala iwandaak sin Tuhan Rabbul Alamin inagi sin mga dua malaikat na long niya, atod na ba kaulong niya pakulangan mo yan? Amuaning kulangan mo rin hanarka. Sa sumagawa, hasawab sin yan, kabtangan mo inikaw nakasaksi, but ipon sin Allahu Ta'ala, amuin iya subuna mo kay mo, inyan, but ipon sin Allahu Ta'ala ibandaak niya, pindahan na kay mo sin Allahu Ta'ala, kukulangan mo rin halawm narka, sing kukulangan daing halam sulka. Inbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipakita hatauyaon halam sing kubul ing kukulangan niya karwarwa kukulangan daing hanarka ibang kukulangan daing hasulka. Bang tiya tao sulka yadto ini pagkulangan niya amunain kulangan daing hasulka. Duna unlong niya wa ammal kafiru awil munafiqu fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu fayuqalu la daraita wa la talait thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunay fayasihu sayhatan yasma'uha min man yali illa thaqalain muttafaqun alayh. Biita doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang palong niya in kafir atawa munafik in aginiya sin pangasubuyad to di kulong niya kaingatan. Di ko kaingatan. Lalo niya ri mo kaingatan ni Muhammad nalaw niya inyan magkasabot ko sa yan sin didto papasal pagkarungukan ko mano siya magsabot kaniya. Sa di ko siya kaingatan. Hindi niya hikaingat sa wala siya nakahinang sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isa ng buok. Nalaw sin malaikat, nari mo ra siya kaingatan,
Iban di mo rahi ka pamung. Misan mo kaya pamung, wala na simod palom sinong daghal mo. Inyad tukatan. Naroon hayaon laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saroon doon da. Binasahon na siya si malaikat. Ampa siya hantakan sin tukul wasi. Haot sin duatay nga niya. Bihan. Ubos yan tulumublob na siya. Madto pababa yan to ibang pagsilawak. Pagtulik. Karungukan lang niya, karungukan lang niya sinamin, doon lang niya mga daig niya yaon. Ini, uno-uno na, dahil awon dahil mga riwayat beta, karungukan sing kaibanan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaing ka na mura hindi makarungog, imano siya iban sinjin. Damikyan dunhan, hadis ikarwa, riwayat, dan kan Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin wa qil qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu وما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hambuk hadis demikian nag-aagad dewan sin hadis na kauna riwayat din kan Bara ibn Azib radhiyallahu anhu biyayta niya laung niya gimuwa kami sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya ron ini nag-aagad in Rasul Ibn Hibara amin nag riwayat sin hadis ini. Doon laung niya haamin janaza. Hati niya doon haon hawak to sin pagkubol sin hambuk janaza nakaagad in Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibn Hibara. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ya'tihi malakani na lang niya rumatong sa unmaon kaniya ini dua malaikat payajlisanihi sarta doon haon palingkuron siya payakulani lahu ampa siya mamisarahan yung dua malaikat yaon imian kaniya man rabbuk hisiyo lang niya intuhan mo. Payakul inagi niya, Rabbi Allah, intuhan kulong niya Allah. Payakulani lahu imian naisab, indua malaikat kaniya. Madinuk, unuin agama mo. Laung sin ini usog yaon, dini al-Islam. Inagama kulong niya, amo na inagama Islam, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imian na isabing dua malaikat yaon. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Hisiyo lang niya inusog na paramon kaniyo sin Tuhan Rabbul Alamin. Inagi niya lang niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In pagyanon dunhay ni amo na in makasambag amunain mga sila bariman. Ampain mga sila kafir, di sila makasambag doon na yan. Ini kasambag nila hadya, tiap-tiap asubuhon. La adri. Uno lang niya, uno, di ko kaingatan. Asubuhon bang hisiyuin, Tuhan niya, di ko kaingatan. Bihad to na sadyain, pangasubo kata. Di niya kaingatan. Namo na imbiya sin sambag ka na sin ini malaikat yadto imian kaniya. Di dakaw lang niya makaingat, di dakaw makasambag, sabab inyan katantan ha mga tao nagkupur, ha mga tao laung ta nang himuting hababaw sing gumiini, in munafik, iban na si mga kaibanan, inyan katantan di makasambag mga katautay manghuran. In kafir, hatihon na to, bukonin pagyanon kafir, amun piag anak, lang niya hakakupur, at niya kafir maas nila,
ada kala na hinang sila Muslim. Habiya simpagyanon sing kitabihan, kamaumuhan pagkarungan ta, amun imiyang kita Bisaya. Wala takiyahatihan, mataod Bisaya Muslim, mataod Tagalog Muslim, mataod Milikan Muslim, mataod Jipon Muslim, mataod Katanbang sa mataod Muslim. Bukon in Muslim pagyanon tausog. Impagyanon tausog Muslim, amod ti Muslim. Amin nag-aaga masin Allah Ta'ala, iminang simpyang daakan niya, iban limalayo ding hapiang langan niya, amod ti Muslim. Namisan patausog, bang wayroon, di siya matag Muslim. Misan payakan bang siya magibadat patuan Rabbul Alamin, di siya matag Muslim. Misan pa yung kaaunan niya maranaw, bang siya magsambayang, di magpuasa, di magkatan, daraakan sinallahu ta'ala bukon siya tuan Muslim. Bihan yan, subay na to hatihon marayaw. Nalabi-labi na yung mga manghimuting amuan to ding karukalan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Daing hamanga, jinisan sin ini siksa halam sing kubur, insya Allah subhanahu wa ta'ala sugpatan na to ini hawak turgaing, sabab biya lo paragbo siya hutan na isab kita niyo sin waktu na to. Insya Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in pangadyan na to ini manuituyan in katan sin amuin ini kakausan na to hibayta amuin jumato doon haadlaw kahinapusan urulon na to hambok-hambok insya Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan na to hasusungon amuin siksa halawm simpakuburan. Manghumbay dako kaniyo katantan, iban kasilasa, kaniyo katan mga katautay manghuran, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن